Ćao ljudi, evo me na aerodromu. Kao što vidite, tek sam ustala, tako da let mi je za sat i po, tako da sam došla malo ranije. Vodim vas sa sobom, snimat ću vam sve gdje budem i vodim nas na brod, kao što sam rekla prošli put. Tako da, stay tuned. Beskućnik, pokupila me kuma! Kako se ti slikaš? Pa ne slikam. Pa dobro se. Zdravo. Idemo exploring Seattle. Stani. Kuća čovjek. Eldine! Izginut ću. Idemo sad da uradimo tetovažu. Vidite, to je početak Public Marketa. Sad ćemo da idemo ovdje u uzlacu. Ovdje ima puno onih homeless people. Evo, na primjer, vidite, ovaj jedan je ovdje. Evo, ovdje prave domaći mac and cheese. Tako da ćemo otići da probam. Uvijek je gužva i uvijek je velika linija tu dok čekamo. Tako da, ajde vidimo, ćemo stići da ugrabimo jedan. Velika produkcija sira. Domaće. Moji krava, ja sam to jutros izmuzao, pripremio. Šta ćemo? Evo ovi jedu. Ovi svoj kupci. Evo sad oni jedu, sad ćemo proći neokvirno. Vidite koja je gužva. Lela, ali moramo čekati. Eldine, te bošnjo, poguraj, pošutaj. Ulazite pizdovom materinu. Stigli smo na red, uzdjeli smo, evo kako izgleda. Kaži Eldine. Sad ćemo i da probamo. Eldine, odlično spomu za kravu jutros. Odlično. Sada da vidimo šta se dešava unutra, ovdje neku ribu bacaju. Šta? Svoj jara. Šta radite? Kupujemo teletinu. Teletina, valja, prav čorbu. S vlaznom, nitelnom, bananom, s čim hoćeš. Salam alejkum. Salam alejkum. Kako si danas? Dobro je. Idemo sad da pokažem jednu vrlo cool stvar i jednu užasno gadnu, ali cool, pravo cool stvar. Hajde, od nas. Ajde vidimo. Ovo su vam žvake od ljudi koji dolaze ovdje, koji su prolaze... Ali su razlijepljene žvake. Razlijepljene, koji prolaze i samo zalijepi na zid i to se zove gumbox. Dobili smo žvake zato što je Eldin stao u masi ovih ljudi dreknuo se, imao ko žvaku. Pa ne žvake. I čovjek nam dao žvaku. Ajmo sad. I turimo ga sad. Ali ovdje svi zajedno. Eldine, gdje si? O, dobar dan. Šta? Dobro došli. Šta Novine. čitaš? Sudbina je taka da, eto, pročitam ja što to. Ima svega. Bilo je oslobođenja, ali eto. Ovo se zove Church of Scientology. To je church gdje je Tom Cruise kao member i oni su malo crazy. Malo. I onda moraš potrošiti $1 milion da bi uopšte bio u to. U ime Otca
i Duha Svetog. I onda postaniš ovako kon. Dođi nama. Eto je to. To vam je to. I naravno nismo bili u Seattlu ako nismo vidjeli šta. Lela i Eldin su me doveli u Balkan Market. Hajde da vidimo šta ima. Završen dan za danas. Mrtvi smo. Obišli smo Seattle uzduž i poprijeko. Levo. Gdje je lijevo? Ne. Eto, vidimo se kasnije. E pa ljudi moji, dobro jutro iz Seattla. Iza mene je brod na kojim sam ja zadnji put radila i danas ću da vas vodim unutra da vidite. Pa dobrodošla na Emerald Princess. Kako na brodu nikad ništa ne znaš, ja, Eldin i Lela stojimo ovdje već sat i pol. Sat i pol i nećemo ući naredni sat, sve dok svi putnici s broda ne odu, tako da bi onda tek mi mogli ući da novi ljudi dođu na brod. Tako da evo da vam pokažem samo. Smrzo smo se, letem nosa. Isto siročad. Joj, Jessica. Joj, Jessica. No, iz Hrvatske. Ne znam. Hey guys, hi, Jessica is here. Finally. Ovdje slike sve stavili sa strane. Ovdje su vam prodavnice gdje smo radili, a ovdje vam je centar broda. Sad ću da vam pokažem kako to izgleda odavdje. Excursions, then yes. But if you stay on ship, then it's not as fun. Ovo su vam prodavnice, sad ću vam pokazati prodavnicu gdje sam ja radila. U suštini je... Evo, ova ovdje. Tu sam ja radila. Evo tu. Ovo vam je kazino. When I was looking for Sam in Massachusetts, it was like 8. It was more. Very good day, ladies and gentlemen, and have your attention, please. Ovo vam je teatar unutra na brodu, gdje se većina predstava održava i gdje većina ovih ove spuštaju se, vidite. Ove diže se zastor i to izgleda ovako. Ovo vam je pijaca, centar broda je tu i evo kako izgleda. Kad vidite od ozdo, pošto ide na Aljasku. I ovo vam je galerija. Kao što vidite, putnici ovdje mogu da kupuju slike. Ovdje oni rade, ljudi koji rade u Art Gallery, Fine Arts. Oh, there is Jessica. And there is Jessica. Are you selling these paintings? Yes. Ma'am, how much? I made it. How much? $50,000. Only? Only $50,000, yeah. Plus tax? No No? tax, no tax. You're my best No friend. tax. I'm gonna take this. Can you help? Thank you. Da vam pokažem, ovdje se uposleni zabavljaju. Dakle, ovdje imamo onaj fudbal, ovdje budu neka muzika uživo bude. Evo ovdje smo prijatelji, kao što vidite. I ovdje imamo veliki plesni podij. I tu se većinom imamo DJ i muzika u kojoj uživo ili nešto. Tako da ovdje provodimo. Hello. Sa ovim sam radila, sa njom je Sam radio, a ovo dvoje znate već. Znate ih od prije. Nismo najpopularniji. Yeah, they're really popular here, those two. They're like everybody knows them. That's right. We are very poor. Da vam pokažem kako izgleda ako ste putnica ovdje. Tu imate WC, ovdje vam je ormar. Evo mene. I ovdje vam je, evo krevet. Ali ovo su vam sobe koje nemaju balkon, tako da imate TV. Eto ljudi, to je bilo to. Pokazala sam vam malo brod i sad idemo da jedemo nešto jer nismo ništa jeli. Eto pa ljubimo vas. Ćao. Malo priča. Eto koliki je brod. Vidite, nema kraja. Kad igraš Željo ti poludiš, a? Dobre akcije, ali postoje greške koje
gledaj snimaj. Navijam. Pa ko igra? Zar je to pitanje? Željo i? Čekaj, znači igra. Dobro. Protiv koga? U Lištici. Uzrujan sam vrlo. Znaš koliko sam uzrujan? Uzrujan sam, znaš kad ono pčeli gnijezdu kad diraš, pa ono mirno, niko je ne dira, pa da neko dođe, pa ono, tako sam ja uzrujan sad. Poludio, sad da imam kako iglam nekog sa zbog. Kamore sam. Ne, objasnite sad šta ćemo raditi. Pa ne znam, nija, vjerujem, nekako ćemo tražiti se na... To neka trova. Neka trova. I onda sad moraš popiti i onda ćeš biti lijep ko Suza. Jabuka, neki turmeric, ne znam tačno šta je to. Limun. Ginger je onaj, ne kažeš se ginger naš? To ti je volan džinđo. Šta je? Džinđo. A džinđu pijemo? Ja. Lako nam doći. Ajde. Akcija. Ajde. Evo dobili smo šat, izgleda ovako, a ne izgleda odvratno. Ko kafa. Ko kafa. Misli na kafu i popiju. Ajde. Trema. Jel mora i mene isto, jel moramo sve? Sve. Joj, hajde. Jel dobro? Znaš koliko ljudi? Ojebote, sud. Evo Eldi će da vam ukratko objasni o čemu se radi, pošto ni ja sam Jandura, nisam znala. Pa Amazon Go je prodavnica u kojoj možete kupiti namirnice ili šta tam god želite, ali jedna je vrlo interesantna stvar je što nema kase, nema znači neko da ti naplati bilo šta tako, nego je samo uđete i jednostavno uzmete stvari i izađete naprijed, tako. Kako da uđete, interesantno je, ima aplikacija na telefonu koju možete downloadirati i gdje pokazat ću ovako, malo ću bliže stati, gdje se zove Amazon Go i uđete u prodavnicu, jednostavno skanirate ovo, imate tamo punkt i izaberete nešto što želite i ako izađete naprijed, naplati vam na vašu debit karticu, kako već plaćate. Možda se pitate kako to, šta, jednostavno je, imaju senzori, imaju šta znam video koji te skanira i šta da kako već ide, lice sve i tijelo i onda te našim tvoj motion, tvoj pokret. S koje police uzmeš, šta? Uglavnom, to je to danas samo zovem prva u svijetu i ajde da vidimo kako ide. Ulazimo unutra, ovo je aplikacija. 3 osobe znači idu na moju aplikaciju, moraju prvo ući oni, pa onda tek ja. Znači, ovo je Lela, ulazi, znači, sad će se vrata zatvoriti. Ajde Asija, sad ću ja. Dobre, hvala. Ja ću sad uzeti jogurt, obični jogurt. Ja ću ga sad sam nosat i sad već oni znaju da sam ja uzeo već ovaj predmet i da ću i sam mogu izašao. A i ako promijeniš mišljenje i vratiš ga tamo, oni ti skinu s računa, jel tako? Ja, skidaju s računa i tako znaju da nemaš ništa u svom shopping bag. Pa to je odlično. To je to, evo uzeli smo nešto, dobili smo mali ceker na kojem piše Amazon Go i sad će samo da izađe, tako da ajde izađe. Nema kasnije, ajde. Everyone here. Ulazimo u nešto. I eto, izašli smo, nismo platili. Šta sad? Ništa, bježimo. Evo još jedna vrlo cool, interesantna stvar. Asija vam može pokazati, znači u centru grada Svijeta se nalazimo gdje su okolo sve zgrade, znači što vidite, to su sve Amazon zgrade, znači koje se pravi za njih možda 5 godina, koji ima sad preko 35 zgrada i još se pravi. Wow. Račun poslije. Znači uzeli smo kolač. Znaju tačno šta smo uzeli. Tačno znaju račun i to je posljedice. Ovo nije cheesecake, ovo je nešto zeleno. Travi nabrali. Šta piješ, Lelo, draga?
Ginger. Što bi rekli u Bosni, sad kad te protjera. Boga mi će me proćerat. Hoće Eldin da vam otpjeva nešto. Ovo ti je magija, bebo! Bebo! Šta je to, Eldine? Ovo je Aurora Bridge, eto ispod mosta, ali ima jedna cool stvar što je napravljena od strane hippies, što je ovdje poznato. Zove se troll, koji drži ispod svoje ruke bubu, auto bubu. Ovako kao drži je. Evo ovako, ja ne znam jel se neko od vas sjeća. Ja kad sam bila mlađa gledala sam film koji se zove 10 razloga zašto te mrzim. I tu ima jedna scena u filmu, u stvari, malo je duža scena u filmu kad igraju paintball. I zanimljivo je da su snimali i za mene. To jeste evo ovdje. A oni se negdje slikaju, eno ih tamo. Nije. Ono, dva Kineza neka. My friend Sam, I miss you a lot, my friend. I miss you a lot. Bye! Eto ljudi, ovaj put je završio. Evo me na aerodromu. Uglavnom, bilo mi je super. Seattle je prelijep. Eldin i Lela su bili pravo dobri domaćini. S obrazom. Dragi prijatelji, ja sam sletila upravo u Boston, čekam Sema da dođe po mene. Ja se nadam da će vam se ovaj video svidjeti. Ako vam se svidi, ne zaboravite da se pretplatite ili subscribe. Lajkajte, šerujte i mi se vidimo u nekom novom videu.